Naabot na mi sa soda pool. Pwede na maisulod ang iro. Pero di man ang paligoon. Yes, successful! Pwede mo sulod si Mac. Pwede daw ka mo sulod na nagyuta diri sa soda pool. Muna ni ang akong gusto tilawan nga pool. Muna ni siya ang itsura sa soda pool na wala na mo naligoan last time. Ni ay nagiglasa. Hello chicken. We're done with the soda pool and I was disappointed na joke lang na disappointed. Kaya doon ako na ilasang pool. Itilawan na to. Wala man na ilasa. Sa ilasa sa pool. Tubig. Dili dahil Sprite. Sayang kayo. Libre na unta to soft drinks. Lasang ano? Lasang ihi. Ayos sa nangyay daw si Felix. Tama. Yan nga, nalugod. We are now going to the next destination. I don't know kung asa next, but kuya na bahala. So dito kami may padayon kami sa pag-vlog. Balitaan mo guys, mamaya. Hi guys, we're here na sa currently naata karon sa old church ruins diri sa CAMIGUIN Island. Actually, this is one of the most historical places diri sa CAMIGUIN because actually this is an old church. Tapos ang ako pong nahibalan is patong pagbuto sa volcano, isa ni siya sa naigo. So structures niya is very ligon. Ang iha lang ang naging incident lang is naigo siya sa pagbuto sa volcano. Kaya ang altar mo ay wala na apektuhan. Tanawa oh. Kaya ang altar place ikhan og tourists. And I remember last time katong pag-visit na mo diri sa CAMIGUIN, kami lang duha ni Totz ang naa diri. Karon daghan gid kaayo. I love you. So that's all for the old church ruins and uy, nag-picnic sila dito. So now we are going back to our sakyanan. We're going back to our sakyanan and probably going to the next destination. And my hat is Mac. Take her for a while. Tapos mamainit sa amin. Medyo pang gutom. Order me hotdog and then other food. Kape kira ako matulog ko sa tanan. Okay sa rugol. Yes. Nanapod mi diri sa next na mga stop sa Sunken Cementery. Grabe. Anyway, daghan diri mga souvenirs. And ako nabalitaan is diri ang mas baratong souvenirs. So, hello guys. Klaro kay ang cruise sa amuang likod. So for now guys, retreat muna mi sa Sunken. Kay daghan kay tao. And then sobra pud kay kainin. Sige. Napilay nga na. Here, items. Palit na ka. 150 daw. Oh, gura. Hi guys, entrance going to the walkway. And now we're heading to the third station. And now, hey guys, as you can see, oh, I love the nature. Hi guys, pababa na yun, baby. Grabe, it takes 30 minutes bago makasaka diri. And worth it. Worth it kayo. Mahalaga po eh. Worth it. Salamat kay Lord. Wala si Totz o si Max. Kay bawal man si Max. Sad to say. Hi Maki! Did you miss me? Hi Maki!
Diri jud to asin, diri jud to. Di ba diri tanang hunong? I am back. Yes, I was not able to come with them sa walkway of the cross because dili na ako pwede biyaan si Max. Not able to come with them, yun nga. But it's fine. Na-enjoy daw nila ang view and gwapo daw kayo ang view. Tanawa na to. Wow. Supposedly na ay sunset dito. But yun nga. Wala na. Ay video. Actually it's sunset na. Sayang wala may nakabot sa sunset. But it's fine. Right now medyo nag-chill-chill lang diri sa medyo overview na part sa CAMIGUIN. And yes, wala akong nakauban sa walkway. It's because I have to take care of Max. But anyway, we are on our way to look for a room. So actually, mangita na good me kay gusto namin magpakulay. Then after that, hot spring. After sa room is hot spring. And we are on the way! Okay guys, good evening. And currently, nakakita ni Good Big Cottage na maslayhan. What's important now is kung asa mi makastay. Muna nga mo ang room. It's a small room. And it costs 1,800. And actually good for 4. Actually good for 3 lang siya. Pero pwede siya for 4. Small lang. And one thing is, muna nga mo ang room. Gamay lang yun siya. Occupied by 4 persons na may CR dito. Then, actually, okay si ate, accommodating. Then, ang advantage is, within dito lang sa unahan, na narito ang port padulong sa White Island. Walking distance na gid kaayo. Very advantage. Malo na pinakagwapong part. Tapos, yun, ngayon is going na mi sa Ardent Hot Spring. Mag-video, gihapon ko dito. But, the thing is, medyo ngit-ngit na ba yan? Anyway, I'll try mag-video lang gihapon ko. It's night time here in CAMIGUIN. Bigo mo pa dahil ako. Ano ang nagagawa yan? Yeah. How's your experience sa walkway of the cross? That's so encouraging. Ano naman? Nag-date-date sila? Nga ikaw, kawawa naman si to. Hello, good evening. Yes, now we are on our way to the Ardent Hot Spring. Sorry, Ardent Hot Spring. Actually, this kailangan na magbabad to relax ourselves sa amuang whole day nga biyahe. Pero ang concern ako, daghan isa o karon. Super. But anyway, and balikan ta mo. Iyan, anami. Daghan kay tao karon diri sa Ardent. Katong dati is actually gamay lang kaayo mo. So, as you can see, ngit-ngit, but ngit-ngit. Finally, we are back here sa amuang room. And we are going to take our dinner sa gawas. Actually, gusto nang may magpa-reserve ni Felix kanina. Kaso, dili daw pwede kaya wala may cash. Gikan mi sa Ardent Hot Spring. Wala mi nagdugay dito. Kaya dili na mo pwede bilin si Max. So, about 15 minutes nagstay mi. Nawala na ang gihang hot. Dili na siya hot spring. Ano na lang siya kanang medyo hot spring. So, tomorrow guys, we are going to White Island. I hope na-enjoy ninyo ang amuang vlog karon, and please subscribe on our channel and follow us on Bisaya man mi. So yun, please subscribe on our channel Laag ni Totz. Tapos i-introduce na ko balik si Felix and kauban na muna siya, pero wala lang na feel. Then si Aiza. Yes. Ano siya. Then si Totz. Pumati yung dilikit ko ito miskin saan. And si Max. Yan. So,
Okay lang. Thank you so much, guys. And thank you again. Goodbye.